ahandi agendwa aharagendwa. Muri buka Paulo aja kuvuga ubutumwa aho yaraye umwuka ukamubwira ngo iyi nzira siyo manuka uje Damasco uje Makedonia ngo araryama haba nijoro ngo yumva ko umuntu amuhamagara aramuhamagara ngo Paulo uje Makedonia. Hari imyuka ari imitima ikeneye gukira, hari abantu bagukeneye baramubwira mu ijoro mu nzozi ngo Paulo uje Makedonia. Abi Makedonia baragukeneye, baragowe, bararushe, ngwino uje kubahembura. Ranoroheye cyane. Yazaga kumva myinshi cyangwa kampa mike ariko aho ni sawa. Amen. Dushimiye Imana se umwami wacu Yesu itubonanije twese abangana gutya tutari duherukanye bamwe n'abandi duherukana kaduhuriza hano. Imana iduhane imigisha twese. Ubundi kandi dushimiye abayobozi b'abayumbe batwiyumviriye bakadutumira. Muri benshi bari hano muri iki gisagara cyangwa muri uyu muhana bakaduhitamo. Mane baheze umugisha. Amen. Rero naje ndabiyegereze mwese abari hano ntabarinze kurondora naka mwese abari hano mbahaye kaze ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Kaze cyane. Imana baheze umugisha. Reka ari kusaba gakunzi iyo bamuha nk'intebe hariya ngiri intebe gako aho baguhaye ni muri kiti cya ishima ariko ngo ino wemere ngo ushire hano kugira ngo wegere mikrofone gira dukorane nawe, sibyo byiza? Ndaja gufata umwanya nsoma ibice byinshi niwe mpaye mbona tumenyeranye cyane gukorana niyo bitaza kumugora bakwegereza mikrofone gira tuje kujana. Dusome ibyakozwe n'intumwa gice cya 11 murongo wa 22 kugeza kuwa 26. Matendo ya Mitume 11 21 n'umurongo kugeza kuri 26. Turasubira tuje gusoma kandi rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto ibice 5 murongo wa 16 n'uwa 17. Ibindi ndagenda mbivuga kugira ngo ufite agapapuro yandike aje kuzifashisha ageze muhira. Nimba wahabonye dusome mu izina rya Yesu. Yego. Iyo nkuru irumvikana igera mu matwi y'itorero ry'i Yerusalemu. Yego. Batuma Barinaba muri Antiyokiya. Asohoyeyo kandi abonye abantu b'Imana. Aranezerwa. Abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu. Mumaramaje mu mitima yanyu. Kuko Barinaba yari umunyangeso nziza. Wuzuye umwuka wera no kwizera. Nako. Abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Bukeye avayo aja i Tarso gushaka Sawuli. Amubonye amujana muri Antiyokiya. Bamarana n'umwaka wose baterana n'abitorero. Bigisha abantu benshi kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa Abakristo mwaka ijambo ry'Imana.
bigisha benshi kandi muri Antiyokiya niho bagize gute abigishwa batangiye kwitwa abakristo ni abigishwa batangiye kwitwa abakristo bwa mbere ako mugafata tuje muri ca gice kindi twavuze Akorinto wa kabiri kangahe 5:16 na 17 5:16 na 17 Nico gituma uhereye none tutagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza nico gituma uhereye none nta muntu tuzongera gutekereza dukurikije basekuru nubwo ariko twatekerezaga Kristo kuko ariko twatekerezaga Kristo ariko none tukimutekereza dutyo ariko byarashize suko tukimutekereza muntu wese yari muri Kristo Yesu umuntu wese yari muri Kristo Yesu abari icyaremwe gisha abari icyaremwe gisha zakera biba bishize zakera biba bishize dore byose bihindutse bisha byose bihindutse bisha amina mane baho umugisha tujane rero Bibiri iravuze ngo kandi muri Antiyokiya ngo niho intumwa bitiwe abakirisitu bwa mbere uyu ni Luka wanditse Paulo nawe aravuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu utangiriye haruguru aravuga ngo niyo mpamvu nicyo gituma tutazosubira gutekerereza umuntu numwe duhereye dukurikije twibanze kuri basekuru nubwo ngo ariko twari tumeze mbere ariko ubu ngo byarashize umuntu wese uri muri Kristo Yesu abari icyaremwe gisha bya bindi byose byakera ngo biba bihanaguwe bigakurwaho byose bigahinduka bisha amen amen muraza kundora neza icyo nshaka kuvuga Bibiliya ni igitabo cyiza ariko kigoye gutahura abagisoma bakagihuruka inshuro nyinshi muri mukumva babivuga ngo njewe ni gatatu abandi ni kane ariko wamwitegereza ukabona aracari wawe yagihurutse kenshi ariko nanone mu ngendo ze tahoja kumushaka nkabara nawe amen amen Imana ije kumfasha cyane kugira ngo mwumve ibyo nshaka kuvuga amen inshuro 40 ingahe ari umwigisha twari dufite ejo bundi yatubwiye ko ageze ayihurutse inshuro zirenga 50 inshuro zirenga 50 aha yasoma agahuruka Bibiliya agatanga inshuro zirenga 50 ni umwigisha mwiza cyane kandi wumureba arabigendera akabigendana ukabona arasa nabyo ariko abandi bakabisoma bakabisobanura uko bashaka nuko babyumvishe ariko kugira ngo byumve neza soma numara ubaza umwuka ngo ese iki bashatse kuvuga iki amen amen Theology ni nyinshi ariko theologie personnelle iraruta izindi uzobyige numara wigarukeho uvuge ngo ibi nize bisobanuye iki fasha mwuka wera fasha impamvu rero ni bantu batasiguza ngo basiguze umwuka dufashe niyo mpamvu ubona abantu barindagira mu ndirija mu ijuru niyo mpamvu ubona bafite byinshi mu mutwe ariko mu mutima hakagera biki niyo mpamvu ubona abakristo benshi basaziye mu ikanisa ariko mwenendo ni ule kurya yeme ntacahindutse gisha ntacakuweho aracari wawe
iyo tuje kwisobanukirwa abamenye Kristo, iyo tuje gusobanukirwa abakristo, tukisobanukirwa abo turi bo, suku tuba dusa, si nuko tuba tugenda. Muribuka Paulo na Barnaba n'izindi ntumwa bageze mu gihugu kimwe, bagatangira gukominikana ngo babandi bubitse isi, ngo bagize gute, barya bubitse isi ngo baduhurutseho. Bari bangahe? Yesu yabasize ari bangahe? 12. Ariko aho bageze bagatuma naho ngo babandi bubitse isi ngo bageze n'ahandi. Muramenye, iyo tuje kwisobanukirwa icyo turico, n'icyo twahawe, n'icyo dufite, tukakimenya neza, suko tuba tugenda, suko tuba dusa, siniyi imvugo tuba dufite. Tuba dufite imvugo y'abamenye Imana, kuko dufite icyo twibitsemo. Ubundi mbona akakandu kari hano, kano ko gushyiramo amakuru, ikigahesheje igiciro sukuza hano nibyo tugashiramo, si byose ikigahesha agaciro aha nibyo tukabikamo hari, tukama twese tukubaha, kakaza karebamo uwo ubijejwe wenyine. Agaciro ufite nikikubitsemo, nutakimenya ngo gitahure, ngo ukiteho wewe, nutakimenya ngo gitahure icyo ubitsemo. Bibiliya yarambwiye ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Bisa ngo ngaho Imana ibingingira muri twe ngo twiyunge n'Imana, kuko muri Kristo ngo niho Imana yiyungiye n'abari mu isi. Rero Kristo amaze kugenda tubitse ijambo ry'umwuzuro aridushiramo. Iryo niryo rituma duterana, niryo rituma duhamagarana, niryo rituma turirimba n'ijambo ry'umwuzuro. Amaze kubona kuri uwo kwizera ari kubikamo. Kandi Paulo yaranditse aravuga ngo muze muribwira abantu babagabo nabo bazobasha kubibwira abantu. Kubwira abantu bameze nk'uruhago rutobotse, ni ukubwira abantu bafite umutima ubika no kwakira, bamara ubwenge bwabo bukabatuma n'umwuka we ukabatuma kuja kubwiriza abantu. Amen. Amen. Iyo tuje kumenya abo turibo, suko tuba twifashe n'amagingaya, suko biba bimeze, suko tuba dusa. Isi iba yarahindutse, isi iba yarahindutse, yahinduwe n'abantu 12 ariko turenga miliyoni. Ari uwamenya miliyoni iriho ku isi y'abakristo bunyine? Nta muntu ufite pourcentage werutse kubireba. Miliyoni zingahe? Miliyoni 9 z'abakristo, miliyoni ku isi. Ariko iyo tuje kwisobanukirwa twese ngo tumenye icyo dufite n'icyo dukora, isi twoyijungabanyije. Ariko rero kutabimenya, kutisobanukirwa, tukitinya, ntitumenye uwadutumye gukora icyo duhaye dukora none, niyo mpamvu tugenda n'ubwoba. Amen. Ese turi kumwe? Amen. Reka tuje kuganira rero icyo nashatse ko tuganiraho. Nashatse ko tuganira abakristo kutungana twese. Edwa tuja mu ijuru twese. Reka tubagabure mu bice nka bitatu, numara wumva icyo urimo. Sibyo? Uramenya aho wiklasa wenyine. Nicyo cyatumye nsomera ijambo ryo mu byakozwe n'intumwa. Nararikunze cyane kandi naryumvishije ukundi ntari nsanzwe ndyumva. Abakristo tubashire mu mice 3 cyangwa mwabyumvise, tubagaburemo 3. Hanyuma numaruje kwireba wenyine, gwese ndi muri yetsinda.
numara uramenye icyo ukosora. Abakristu bariho ku isi bitwa ko bamenye Yesu, bamukurikiye. Igice cya mbere kirimo ni abakristu, ni wa Kristu wa kimwili. Yo ni itsinda rya mbere. Ni abakristu, uragisobanura mu mvugo yiwanyu nawe cyangwa mu mvugo ikoro, ni wa Kristu wa kimwili. Abakabiri ni abakristu wa Kristu wachanga, na abakristu bakiri bato, ababebe bakiri bato bagikizwa vuba. Abagatatu ni wa Kristu wa kiroho, na abakristu nyabakristo, abakristu nyabo, abo tuvuga ngo ni wa Kristu wa kiroho wa kindani. Yo ni imico itatu, tugende kuri umwe rero. Aba bakristu twavuze ngo nabo mu mubiri, bakiri mu mubiri cyangwa ba kamere. Na abakristu wumva mwicaranye cyangwa aho bicaye bonyine bigamba bavuga, bakavuga ngo twakijijwe kera. Mwe mutaravuka, twari mu ikanisa, twari ko dusoma, twize teoloji kwanza. Mwe mutaravuka, twakoze amahombi naso wanyu cyangwa naso goku mutarabaho. Iyo bakabyirata, bakiyemera kubera uburambe bafite, ariko ubitegereje neza, ubitegereje neza, iryo jambo nta kintu na kimwe ryigeze ribahindura. Fata igitabo iratujane bukebuke, tureba Abaheburayo ibice 5 umurongo wa 11 na murongo wa 12. Abaheburayo 5:11-12. Gatanu 11-12. Yego. Tubafiteho byinshi byo kuvugwa, tubafiteho byinshi cyangwa tumufiteho byinshi byo kuvugwa, kandi biruhije gusobanurwa, kandi biraruhije gusobanura. kuko mwabaye ibihuri, kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha, kandi koko ubarebye mwari mukwiriye kuba abigisha. Ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, ariko mugize igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe ibishingiro rya mbere. Mwabaye ibihuri, mugize imyaka mwiga, mugize igihe kirekire, mwari mugezaho mubabarimu, ariko mwaramanutse mugezaho batangira kubigisha namwe ngo urufatiro kuri base izavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Amen. Imana iguhe umugisha. Mwahindutse abana, ariko byavuye kuki? Ku bunebwe bwo kwanga kumva ngo turi bansye. Uratwigisha iki? Bibaviramo ubunebwe, n'imitima irinangira, ntibaba bagikunda no kumva, baradindimara, bamera nk'ibiti. Aho bari ntibanyeganyega, ntibanyeganyezwa, bari aho gusa bansye, bakama bagendera aho gusa. Ariko barebye nta kijambo ribafashije, tibize ngo bamenye, tibize ngo batahure, tibize ngo bahinduke baba abakristu beza. Ariko baramanuka, barashira, bagezaho batangira kugira gute? Kwigishwa, kandi ngo baramizwe amata nk'abana bato. Amen. Amen. Abangabo umwanditsi yaranditse aravuga ngo hawa wanasura mbiri, bazaberekana isura zibiri, ishusho zibiri. Ubitegereje neza muzoreba iwanyu muhana, zobona abagabo cyangwa abagore bagira isura zibiri. Apana zino zo kwihindura, apana ziriya ziri inyuma, kandi hacu nzivuze. Ariko ubitegereje abo bagabo cyangwa abo bagore n'abo bahungu n'abakobwa, bagira ishusho isa, bagira ishusho yo mu ikanisa, bakagira na ishusho yo gutemberana. Iyo muhuye muri mu ikanisa hano, twese turabakristo, ariko noneho mwatambye hano, naringiye ngo guhaguruka, mwakoze igitangaza, Imana ibaha umugisha.
ariko ahantu babwiza ukuri amasengesho yasengewe hano tazijana habe na rimwe. Mwasirimbye nkaza numva ko ndajuguma hariya mu ntebe. Mane bahumugisha. Haleluya. Mane bahumugisha. Amen. Tugaruka abo bantu bari bagwiriye cyane mu ikanisa ry'Ikrete igihe Tito asizeyo, igihe Paulo asizeyo Tito. Muza amagambo yamubwiye nabo bagabo yamusigiye, yaramubwiye ngo ndagusize hano uracari muto, ariko icyo ngusigiye umenye abagabo baho, bagabo b'Ikrete ngo bakundaga gatorero birenze, bagakundanga amagambo y'urugamba, utambutse bakamukomanteho, cyo babonye bakavugaho. Aramubwira ngo usigutunganye ubutungane ibyo size ndujuje ubitunganye. Dusome Tito igice cya mbere umurongo wa 16. Abatamenyereye ngenda gahoro cyane ngoresha n'ibice byinshi bitaja kuvuga ngo nibyo nihimbiye mu mutwe, sibyo? Mwihangane tujane rero, Imana bahumugisha. Tito wahageze igice cya mbere umurongo wa 16. Igice cya mbere umurongo wa 16. Yego, usome mu izina rya Yesu. Bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo ngabo, tugende gahoro pa. Bene abo subira utangire. bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora. Imirimo yabo ibyo bakora. Bene abo nabo kwangwa urunuka, n'abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose, ngo ntacyo bamaze. Ariko abagabo b'Ikrete ese nino babaho, nino bariho, ntibaza batora aho bicara, ntibaza bitora n'uwo basangira, ntibaza bakwe, ntibaza bakazana, ntibaza bishwa, bose ni ikiganiro ni kimwe. Ariko abakristo mubiri ishusho yabo iyo bageze hano nabera Mani tubabarire. Iyo bari hano nose bose nabera. Wovuga ngo impanda yovuga ubu nyine nta wosigara. Ariko Pawulo aravuga ngo abo uzobitegereze neza. Aha ni mu ikanisa kizokwemeza ko bafite inzira y'ukuri. Ntukabarebere hano. Ubundi baza bacu umugani iri iwacu mu Kinyamurenge ngo umugeni ndukamurebe byari hati. Umugeni ndazarebwa niyihinga, umugeni azarebwa hingutse. Bamureba hingutse atagiye no mu isoko, bamurebera iwabo ukabaza baturanye ngo ese ni gute, baza bakubwira ngo kuri ubonye asa si kwasa, cyangwa bakakubwira ngo kuri umubona ngo ni kwari ngo izina niwe muntu, aho uzokomereza. N'abakristo nuko ese turacyari kumwe ba? Yego. Nimutangira kumbararuka mumbwire nicaye. Amina. Haleluya. Paulo abwira Tito ngo nico ngusigiya, ugenda umenya abo bagabo, umenyane nabo. Amen. Ikindi kibaranga ngwiyo umututse bizabe mworohera kugusubiza. Iyo umutunze urutoki umukobwa w'abandi azaruzaho bwagamba, muratuza abahungu bahanaka, muratuzi neza. Erega kukumenya
turakumenyeshwa n'icyo uvuze, ariko iyo uceceka ntitware kukumenya. Ariko ubwo uvuze ngo muratuzi bene nakayi aho uko kugiye kutwibwira, ugiye kutwibwira neza uburiwe. Iyo umutu cyangwa iyo bagututse biramworohera kugusubiza, tazi kwifata, woja kumucisha mu ijisho, wo musuzugura, wogira ngo none data ntiyabyaye. Aho uko se yabyaye neza. Abakristo muri aho, abakristo kugira ngo bitwa abakristo nuko ijambo ryabagezemo barahinduka. Aho bagiye baramubwira ngo ingendo y'aba bagabo irasa nande na Yesu. Babaza Petero ngo ese uri umwe muri bo? Arababwira ngo oya. None ko ugenda nkabo, habe niyo mvugo uvuze ni babagabo bari kumwe na Yesu, nukubazaga bavuga ngo arahunga, ahindura ikibanza, aja mu kindi. Ibyo byose bibanza nta ciwe cyari kirimo, ngo ashikari cyari umwana w'umukobwa ngo aramusanga hayota. Atariko nubwo ayota uri umwe muri uzi umuntu yagize ubwoba agashaka no gutangara azamema gusa atariko nta kindi bakundumye. Ati yabe n'imvugo yawe n'imvugo yawe irakuranze wenyine. Ngo arahaguruka aragenda aja handi, ngo ashikari yakana Yesu, ngo arahindukira bahuza amaso, ngo bahuza amaso. Petero ngo aribuka yumva n'isake kwibika. Yesu ngo aramureba bikubita mu mutima, ngo aravuga ati bya bindi Yesu yavuze ko nzomwihakana birabanga. Yari yasubiye mu mubiri, ariko nyuma ijambo rimaze kuzura ngo lakini mutapewa nini? Nguvu. Roho wa Mungu atapowashukia. Niwe wabaye uwa mbere kuvuga, ariko yari yasubiriye mu mubiri aravuga ngo simuzi. Amen. Akandi gato, hano yaranditse aravuga ngo ni wepesi wa hasira, ni wepesi wa hasira. Kurakara vuba birababangukira cyane. Muje kugisoma imuhira Abakolosayi 3:8, 3:8 Abakolosayi. Muje kwasoma imuhira kugira ngo twihute. Habe n'imvugo zabo ndibaza biyubaha mana yaje aba bakristo. Imvugo yabo ndibaza biyubaha mu mvugo. Timoteyo wa 2:2:16. Muje kwasoma imuhira Timoteyo wa 2:2:16. Muje kwasomera imuhira. Ikindi yanditseho yavuze aravuga cyandanga aravuga ngo hao ni waongo sana, ngo nabanya kinyoma cyane. Hari indirimbo baza kabaririmba kera hano ni Buviri ivuga ngo wa la 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 la. Tawo yibuka hadi programu imbeni, wanajua kuomba Mungu na kusegenya. Waibu wanajua kuomba Mungu na kusegenya. Bazi kuririmba ariko nibo bambere kugambana. Bazi gusenga bakurikiranyije amajambo, ariko yahindukiye aza kubesha ngo mutari kumwe. Bazi kubwiriza abo bantu we, ariko iyo basohotse hano niwo bambere kubesha, bakakubesha ngo babitekerejeho. Igitabo cy'Imigani 26:19. Ariko icyo aho muje kwasoma imuhire ni waongo sana. Imigani 26:19. Umva ikintu gikomeye kizakibaranga kandi giteye ubwoba. Yaranditse umwanditsi aravuga ngo hao ni kikwazo kwa wanaotaka kuamini. Iri jambo riteye ubwoba. Abo ngo ni kibazo kubashaka gukizwa.
nibisitaza kubashaka kuja mu nzu y'Imana gukizwa ngo bahindukire. Tiyo hindukira kiguhagaze imbere. Kaba umwuka w'Imana akagufata nka Pawulo. Sawuli rikakuvindagaza hasi ukabado kuri muzima. Abo kandi turabana hano. Tuzadusangira, tuzatujana, tuzatwambarana, turigana. Ariko uzomumenya neza igihe watangiye kwemera uvuga ngo ibyo twarimo ndabigaye, uzomumenya neza uwari. Matayo yaranditse aravuga ngo bahagaze ku irembo ngo banga kwinjira birabananira. Abashaka kwinjira ngo babaye igikuta ku muryango. Uwinjira ntibamwemerera. Injiraga wewe byaramunaniye. None wa muntu we ushaki abino tubacari kumwe tuzerekanish ibiganza. Mane bahumugisha muri muraho ni Matayo 23 na 13. Matayo nagoye kubona mushake vuba. Matayo 23 na 13 na 13. 23 na 13. Yego. Ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya muzabonisha no kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu muzabonisha no kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru kugira ngo abantu batinjiramo namwe ubwanyu ntimwinjiremo kandi n'abashaka kwinjiramo timubakundire. N'abashaka kwinjiramo babashaka gukizwa ngo bahinduke ntimubegwa neza. Mwebwe banditsi mwe n'abafarisayo mwabaye gute? Mwebwe banditsi n'abafarisayo, yego, mwanjyajya mwe muzabonisha no kuko mujya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca. Mane guhumugisha. Amen. Ngize iminsi nkurikirana ibintu kuri YouTube, abatanga ubuhamya, ababwiriza, abagira gute. Noneho nagera nkagira ubwoba. Haza kuza umuntu umwe aravuga ngo ntazosubira gukandagira mu cyitwa ikanisa, ngo ibikomere yagiriyemo ngo kanda bitewe n'abakozi b'Imana, ngo azoja gusengera mu wiwe ngo nibyanga ngo agubi. Yewe ati twagiye tugiye gukira ibikomeri twashika bakabyongera. Ariko yagiye ga ku muntu ukiri mu mubiri, kandi imbuto yo kuyozo kumwerera nizo yarayo. Uwo namushize mu gice cy'ubukirisitu ukiri muto, aracyari muto. Iyo abona bamwegera bo mugaruye bakamugarura vuba, ariko kuko yakomeretse kandi agakomeretswa n'uwo yari yizeye, aravuga ngo ntazosubira mu kanisa. Yaratsinzwe kandi atsinzwe akiri muto. Banditsi n'abafarisayo bafite shida. Bazi kuririmba no gutanga amarandevu. Tugende ku gice cya kabiri. Wa Kristo wachanga cyo ndacihutishaho tutambuke ko ndaja gusingira icyo nashatse ko tuvugaho cyane. Abakristo bakiri bato bo kibazo bafite ikibazo cyo kunanirwa gutandukanya ibyiza n'ibibi. Baracari mu ruvange, tibaramenya kurondora uwo mubesha n'uto mubesha. Kandi muziko babagabo twatangiriyeho bazababesha barimo abakozi b'Imana. Jewe ndababwira ikintu niboneye je nyine, nabwiwe n'umukorari wanje umukristo wanje, ariko simuvuga nuza sinzona mukubwira. Mu myaka ya 2008 na 7 gusa ndanicaye aho mwijoro, aho muri izo ntebe hasanga umwana w'umuririmbyi w'umukobwa arambwira ati nje kukubwira iki, kandi mbona yazanya agahinda babaye cyane.
atese niki ati ndakubwira ikintu cyambaye hano hari haraye havuye abashitsi bariko barandura babwiza ukuri no vuga ico gihe mwokivuka abo twabanaga ariko simbivuga reka mbiceje noneho aragenda uwo mupastori aji iwabiri Kigali ngo ashikeyo ahamagara wa mukorari ati nzozaho kandi ugenda uje kumfatira hoteli iyi ngenzi hoteli yari kirisha niyo bari bakiyuzuza genda umfatire mu kibanza aragiye aragifata ngwaze aramuhamagaye ngo ngeza haruguru genda tuhahurire ngo ashika musanzemo amuhaye ifunguzo ati niki ngiki ndagufatira ati ngwino gatwicarane tube nk'abavugana barinjiyemo ngo batangire kuvugana aramubwira ngo ni wewe wanzanye kandi yarigishije hano akaza simba icyuya kiramurenga sinobabwira ati sa ati ni wewe wanzanye aho ubwo wafashe ishambure turayiraranamo kandi nzogenda ejo ni wewe wenyine gusa wanzanye umwana ati kini bitanga jewe ati ni wewe aramubwira ngo sininjiramo kandi ntituraranamo ndatasha kandi nuguma kumbwira ndaja kuvuga ati ntuvuge reka aramucacuye umwana baraponyotse arataha yafashe imodoka inzira bwije asubirayo bazi kubwiriza ariko bitegereje ndiye wabora kandi kwa kamere muri bo ko gukomeretsa bari mu itorero benabo ngo muze mubatera umugongo kandi no mu mirimo isanzwe mu ntacyo bamaze siko twavuze hano tugeze yavuze ngo abakristo bato ntibazi gusobanura ntibazi gutandukanya icyiza n'ikibi bakabarindagiza muri kwa kurindagira bakabacumuza uwo kuzomugarura uziyuha icyuho bayakubwira ngo nimwe mwabiduteye mu bikomere dufite muri mumwe baririmbyi abakozi b'Imana nimwe ikindi gikomeye kiza kigora abo bakristo basha bakristo batoya wakristo wacanga ngo ndibaza bamenya yuko ibigeragezo bije kugira ngo bifashe kwizera kwabo cyangwa gukomeza iyo ageragejwe akiri muri iyo situation azagwa kubera ataramenya gutandukanya ngo amenye ngo kubera iki nageragejwe umutima ukamwemeza ko yakoze icyaha nicyo gituma wageragejwe icyatumye uhomba icyatumye bakwiba nuko wakoze icyaha kandi yisuzuma muri wagasanga nta cyaha yakoze ati wanebwe yaje kwirega kumushumba ngo mbabarire wakoze iki ngo ndi umunebwe gusa ngwino Imana ikubabarire yashikaye se agashika yabyutse azabujanaga nanone ariko kubera kutamenya neza akarindagira abo bakwiriye iki gufashwa Petero yabavuzeho Petero wa mbere igice cya kabiri murongo igice cya kabiri murongo wa mbere n'uwa kabiri tugende tusome twihute Petero wa mbere kabiri guheraho yego nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose Petero wa mbere yego ibice bibiri murongo wa mbere yego nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose mwiyambure ibyo byose bavuye kuvuga n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuza amata adafunguye mwifuze amata y'umwuka adafunguye y'umwuka amina amen ababyeyi bose bari hano bafite abana babyaye umwana ukiri muto uzumushakira ntiyohaguruka wenyine ngo aje kwishakira inzara kandi ashonje ahubwo azarira akavuza induru umubyeyi yamwitegereza akamenya ko ashonje ariko ntiyotora ikintu ngo agire gute ngo yigaburire kandi bihari abakristo bato
ntibaza bamenya icyo bagirira akamaro, ntibaza bamenya uwo bafasha, ntibaza bamenya uwo bunga, ntibaza bamenya uwo bakiza yanzara, ahubwo bakicara ahandi uje mbere akaba ari we bajana. Ariko aravuga ngo mwiyambura ibyo byose mumere nk'abana bw'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye azobarera akabageza ku rugero rukwiye. Amen. Amen. Hari umuririmbyi wavuze mazaga munayiririmba hano muracayirimba uvuga ngo atatuteseke ulimwengu tutese watu hatushindane, watu nene mabaya, hatutautupa ujasiri wetu, tutaendelea kumupata Yesu. Baracara ababebe ntibaratekereza iyo ndirimbo ko majaribu ni mutaji. Majaribu ni mutaji wa kuongeza imani. Tibarabitahura ngo babimenye, nicyo gituma bakomereka vuba. Turabakeneye, dukeneye abafasha bagenda babasangiye yo bari. Amen. Ikindi gikurikiyeho, uyu mwanditsi yaravuze ngo agakiza ngo ni inyungu yabo, ariko ngo agakenera ngo umubembereze. Ese kirumvikanye bo? Agakiza ni inyungu yacu, ariko bagakenera ngo bazabahora bamubembereza. Aracara umwana. Gusoma ijambo no gusenga ni mupaka umwibutsa. Utamwibukije azavuga ngo nakazi kawe. Pastor yari twibukije, mwarimu ndaco yatubwiye. Abanyamasengesho ndaco batubwiye, none muranta y'imfane. Okovu ni faida kwao, ila wanataka kubembelezwa. Bashaka ngo bafate nk'abantu babembereze. Kandi agakiza ni inyungu yabo. Tuje ku cya gatatu twihute, abantu batangiye kugenda. Hari umuririmbyi wavuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri je. Ntawuririmba ku kavinsi bo? Sinzibagirwa igihe nakizwaga. Abakurambere bomfasha muri iryo jwi. Ninde muntu hano utazi anniversary igihe yavukaga? Anniversary yiwe igihe yavutse hari umuntu uzuyibagirwa? Mureke kuyogora. Hari umuntu uze wibagirwa muri iki kinyejana? Zenda abakurambere mwebwe n'ibyo mwabwiwe, kuko abazehe bacu ntibari barize, bakagereranya ibishimbo byari byeze n'ibigori bakavuga ngo waravutse, tugafatiraho muri wa mwaka, sibyo? Ariko kuri none aba bose ninde wibagiwe anniversary yiwe? Okay, icyo ndimunsubiza. Ngiye kubabaza ikindi kibazo. Ninde muntu muri mwe wibuka umunsi yakijije? Kina mama ari wibuka umunsi yakijijwe agahura n'umwuka wera? Nicyo umuririmbyi yavuze ngo sizibagirwa igihe nakizwaga mpura na Yesu. Sino kwibagirwa uwo munsi. Umunsi nkizwa ndino wibagirwa. Nahariho sino hibagirwa. Araririmba aravuga ngo ni igitanga. Jewe munyabyaha wahawe agakiza. Amen. Amen. Hallelujah. Sifa kwa Mungu. Hallelujah. Abantu bakibuka iminsi mikuru y'amavuko, bakibuka iminsi mikuru y'abantu babo bafuyeho, ariko umunsi yakijijwe nta munsi aratambuka hano ngo ashima Imana ngo nje gushima ko ngeze kuri no munsi. Niyo munsi nakijijwe. Ariko umukirisitu
umukirisitu nyamukirisitu niwe tugezeho, wa kristo wa kiroho nibo baririmba ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga. Ubwo Yesu yinjiraga muri je sinovyibagirwa. N'abandi twari kumwe barabihamya, barabinibutsa ngo uribuka wa munsi. Uribuka wa munsi twari ahandi ukundu wakiriye umwuka. Wo vyibagirwa gute? Amen. Haleluya. Harya twasomye mu byakozwe n'intumwa 9:19. Matendo ya mitume twagiye wahageze. Ndiyo. Soma. Amaze gufungura abona intege. Aha, nako kajambo nashakaga. Ugumaho. Amaze gufungura ngo abona intege. Aha. Amarana iminsi n'abigishwa be i Damasiko. Amaze gufungura Pawulo bamurekuye ngo bamuheze utwo kurya. Arafungura. Ngo amara gufungura ngo yumva imbaraga ziraje. Aravuga ngo tuje hehe? Damasiko. Tuje Damasiko. Komeza. Aherako abwiriza mu masinagogi yuko Kristo Yesu ari umwana w'Imana. Ahera ubwo ngo atangira kuja mu masinagogi n'ahandi hose ngo agenda babwira ngo Kristo Yesu ni umwana w'Imana. Abamwumvise Niwe wankishije, niwe wanguyeyo. Timusubire kuntinya. Timusubire kundebera iriya kwa basogokuru, timusubire kundebera muri nzanzandiko bari barampaye zo kugenda mbafata. Narahindutse. Abamwumvise bose barumirwa bati, abamwumvise bose barumirwa baratangara. uyu siwe warimburaga Yerusalemu abambazaga baravuga ngo ese uyu siwe warimburaga abantu Yerusalemu abandi akabafunga. Kandi icyamuzanye nino si ukugira ngo ababohe. Icyamuzanye nino ndafite inzandiko zo kubafata. Abashira abatambyi bakuru. Abashira abatambyi bakuru. Ariko Sawuli arushaho kugwiza imbaraga. Atsinda abayuda bari batuye i Damasiko. Arabamwaza. Mane guheza umugisha. Soma kuri 22. 22 niyo twari dusomye. Ariko Sawuli arushaho kugwiza imbaraga. Atsinda abayuda batuye i Damasiko. Yego. Arabamwaza. Arahamiriza yuko Yesu ari Kristo, ari we Kristo. Hagararira aho ngaho. Aba bakristo rero narimvuze bameze gutya. Naba Kristo bakiriye Yesu. Bakamwakira bamushaka. Bakamwakira bamukunze. Bakamwakira bakamenya nakicara muri bo. Akavugana nabo bagahinduka. Bagahinduka nkuko Yesu ashaka. Bagahindurwa n'ijambo bamenye ko ari we jambo w'Imana. Wahoranye n'Imana. Ijambo rikabahindura bagasa naryo bakagenda nkaryo bakarigendera bakanarigenda. Manishi. Haleluya. Abo nibo baza baririmba izindi ndirimbo nabahinduwe n'ijambo. Bamaze kumva jambo w'Imana akabahindura akabarema bakabibyaremwe bisha ibyakera byose bigahinduka agasigara ari musha muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Turacari kumwe. Reka nihute. Kandi abo iyo bamaze kwakira Kristo bamaze kumwakira neza akaba muri nibo Yohana yanditse ku 15 aravuga ngo nimuguma muri je amagambo yanje akaguma hehe muri mwe naje na data nzoza nje muri mwe data je muri je nanje je muri mwe icyo muzosaba cyose kizobabera cyiza. Nabo nabamenye uwo bakiriye uwo ari we bakakira Yesu bamukeneye kandi bazi imbaraga afite n'ububasha afite bakaza bavuga ngo barya biwitsisi ngo bageze n'ahandi. Ariko abandi bari mu kuvuga ngo barya mube maso yarayi wanyu egeranye ibintu. Nabonye igihe kimwe twari tukituye iri iwacu abantu baje ku mustari barangije theology benshi baramanuka ibubembe iriya mu bigobogo ngo baje kuvayo. Umugabo umwe yaraye bamuraza muri Ateni y'abantu basona amahungu mu gitondo yama yazinga yarasonye neza amanitse ku mugozi. Wanajua kuomba Mungu na kuiba. Mani tuwabari.
Imana itubabarire. Hallelujah. Ibyo si byo guseka n'ukuri kose, si byo guseka. Amen. Amen. Twari kucakangaye. Cya gatatu. Mwanditsi aravuga ngo wanayilinda imani yawe, bazi kurinda ikibisanyo bahawe. Icyo bahawe bakiriye baza bagifatisha amaboko yombi, kumurekura kabuga yatema. Bamaze kubambanwa na Kristo aja muri bo, nawe abinjiramo, barajana baragendana bakavugana bakaganira, akababwira ngo iki ni kibi iki si kibi, cano nawe ucaha ahandi agendwa aha haragendwa. Muri buka Paulo aja kuvuga ubutumwa aho yaraye, umwuka ukamubwira ngo iyi nzira siyo, manuka uje Damasiko, uje Makedoniya. Ngo araryama habe nijoro, ngo yumva ko umuntu amuhamagara, aramuhamagara ngo Paulo uje, Paulo uje, uje Makedoniya. Hari imyuka, hari imitima ikeneye gukira, hari abantu bagukeneye, baramubwira mu ijoro mu nzozi ngo Paulo uje, Paulo uje Makedoniya. Abi Makedoniya baragukeneye, baragowe, bararushe, ngwino uje kubahembura. Abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana, kandi abana b'Imana nibo bakristo bazima, nibo bakristo bafashe, nibo babimenye, nibo biswe rya zina ngo kandi Makedoniya ngo niho intumwa zitiwe abakristo. Bahoraga bitwa intumwa bakitwa bera, ariko bitiriwe Kristo kuko bavuze ngo murasa nabo kuko mujana nabo. Nimba twaritiriwe Kristo kubera iki twitirirwa icyo tudasa nacyo? Nimba bakwisa umwana w'Imana kuko utagera ikirenge mu cya Yesu, kuko nawe yatubwiye ngo niwe cyitegererezo cyane, ahubwo tukakigera mu banyamadini. Idini ryacu ntiriza ryemera iki? Ni idini ryanyu ariko si umwuka w'Imana. Hari kanisa rimwe ngo umukristo yazaga aja gusenga, avuze ukeneye kuja gusengera muri indi kanisa, ukazinduka iwanyu mu kanisa ryanyu ugatanga isadaka n'icya 10, wamara ukabwira pasiteri ngo ndagiye, ariko hano iwacu niho haba Imana nziza, niko mwatubwiye, ariko iriya ndagiye sinzi ntanga isadaka n'icya 10 mu bisigarane ndagiye. Ibyo ni ibintu byabayeho biriho ni isadaka isiga iwabo, agenda iriya ngo niho iriya ntakiriyo, ariko agiyeyo. Ariko abakristo abapasiteri babo bababwiye ko iwabo ariho hakomeye, niho hari byose. Yesu yaravuze ngo ariko umwana w'umuntu nagaruka azosanga kwizera kukiri mwisi. Je, mwanadamu akirudi, mwana wa Adamu akirudi, ataikuta imani ulimwengu? Azosanga abantu bakizeye Imana kweli? Azosanga kwizera kukiriho guhagaze gushikamye? Umwana w'umuntu nagaruka azosanga kwizera kukiriho? Cyo ni kibazo wibaza, cyo ni kibazo wibaza. Reka ntambuka ikindi gikurikiyeho. Abamaze kuba abakristo bakiriye Yesu bamumenye, nabizerwa muri byose, ni waaminifu katika yote, nabizerwa mu mico yose. Uwo mutuma akagushikiriza ubutumwa, bohereza akabushika. Ariko intumwa zuyu Imana tubabarire kati, ntumwa za none, ntumwa za none. Muje ugisoma imuhira muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 12. Ikindi kibaranga mwahanditsaho Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12. Ikindi kibaranga abo bamenye Yesu bagendana nawe wa Kristo wa kiroho. Arandika aravuga ngo hawana roho ya kusegenya wala kunungunika. Tibagira umwuka w'urugamba, tibaza bagambana. Ariko Imana yagize neza kwishira ibitekerezo by'abantu ba.
ikamibigutsindagiramo wowe wenyine gusa ukaza umenya ibyo watekereje abandi ntibabimenye keretse ufite umwuka wo kurondora imyuka niwe uzi umenya icyo watekereje ariko ibindi byose yabigupakiyemo wowe uzuye umwuka w'Imana niwe uzi ubimenya akabirondora ariko iyo abantu baza kumenyana ibitekerezo nta bantu baba babana n'abandi abantu baba bahunga abandi hazaba umuntu umuja guhura akabura uko agira akabura hasaturira gutya ariko yari kuguhunga cyangwa ukamuhunga ariko kuko ibitekerezo bimurimo bitagaragara n'ibyawe mugahura mukaramukanya ugatambuka amahoro agakomeza ariko mu mitima yabo umwe si muzima iyo ariko Imana itubabarire gutyo Imana ije guhishura ako kana abantu ndi bo baye amen turacari kumwe we Abafilipi ibice 2 murongo wa 14 n'Abaroma igice ca mbere murongo wa 28 ko ndanga kubisoma kuko umwanya wagiye aho muje kuhasoma bagenze gute subiremo reka tuje kukindi gice abo babanye na Kristo bamwakiriye neza abakristo bo mu mwuka arandika aravuga ngo huzaa matunda maana kusudi lao ni kuzaa matunda icyo bahamagariwe nukwera imbuto icyo bahamagariwe abakristo nukwera imbuto umukristo wese utera imbuto nziza tiyahamagawe zirya zayera niza zayerera uwamutumye n'uwamuhamagaye ntukamugaye kandi nuja kumugabiniriza yakwereye imbuto mbi uzo umubaze ngo se kurakorera nde iyi mbuto kota idakomoka kuri Kristo muzohuza uko witwa ko bidasa nuko wese nuko uvuze iki cyo tugisome ba Matayo ngiye kurangiza mwihangane Matayo 13:23 gira turangiza Matayo 13:23 yego kandi usa nibi kandi 13:23 kandi usa n'ibisibwe mu butaka bwiza kandi usa niyaguye mu butaka bwiza uwo niwo wumva ijambo akarimenya uwo ni uza wumva ijambo akarimenya akera imbuto umwijana akera imbuto umwijana undi 60 undi 60 undi 30 undi 30 Ah. Imana iguha umugisha ko mwari munyagaye reka mbibariza akabazo uwo ni uza wumva ijambo ry'Imana akarikomeza gikamutera kwera imbuto umwijana undi 60 undi 30 none umaze kwera zingana kwijambo ugize imyaka myinshi wumva umaze kwera zingana 60 30 ijana umaze kwera zingana Imana ibaha umugisha icyanyuma nangirijeho Bibiliya neno ni rafiki yawe wa karibu Bibiliya ijambo ry'Imana ngo ni inshuti yabo ya bugufi niyo nshuti nkuru bagira niyo Dawudi yanditse muri Zaburi 119 na murongo wa 11 aravuga ngo nabiki ijambo mu mutima wawe kugira ngo ntazagucumura ikitubuza gucumura suko tuza amategeko ikitubuza gucumura ni ijambo ryabitswe muri twe icyo twabitse muri twe icyo tusabwa kugendana ni ijambo ry'Imana kandi umaze kurifata ukaribika ukarigira inshuti ya bugufi inshuti ya bugufi rikubuza gucumura rikubuza kunaka rikubuza gutukana rikubuza kubesha rikubuza kwiba ukaba umukristo ukameretse nimwakira ijambo ry'Imana